Para Messi. Lihat, cepat saya, Langgarlah bos-bos Titiang jero mangku dalam dupio Seringgalah wangi makadi mangkin lugriang sekian titiangi sedereng parikramo penyalon arangan derwe jaga pacang kemargia utawi kelanturang malih ngiring ngaradui danen titiang nunasikia bos-bos dumadak-dumadik na pipi kenok lan tetujon parikramo ring galake makadi mangkin side nemuang santike jagat dite lan kerahayuan sedaging jagat irkiring sayang balarapan nantuk sarining kerangkus namo siwaya Om Swastiastu Om Ainge tapertamo luguriang titiang maturatur majeng ring sang meraga pandite lan pinandite angge pemangku sarang sinami sane banget suci yang titiang walake griel sane banget mustika yang titiang Agung Gusti kesarangin nantuk rai sane banget kusumayang titiang angge penabuh lan pergina sane banget baktinin mangku
Enten dalar Ratu Dedanen titiang ring sejebak jagat sayang sani banget terus nasikin titiang. Pecinta calon narang, pemburu calon narang, kalian luar biasa. Elengang mangku banget nunas mewanti-wanti malia bos-bos ring alit-alit sani saking dura desa sani nonton parikramo calon narang ring rakina maka dimangkin alon-alon rikalaning budal sampunang wenten trek-trekan liar duanin wenten orang tua kalian yang menunggu kalian di rumah dengan cinta kasih dan sayang. Engek Ratu Dedanen titiang maka sarang sinami nenten panjang titiang matur napi kemawinang sikian titiang wenten ring jang Ratu Dedanen titiang maka sarang sinami sangkaning wenten pamus pinunas saking derwene mederbe prejuru mangdeside sikian titiang ring galaki mekadi mangkin nagingin ring sejaronin watang-watangan ingin punika pengundangan kesarangin antuk araris pemaparan napi nike calon narang lan napi punika pikenoh calon narang. Ratu Dedanen titiang sarang sinami napi ke punika calon narang nenten wenten tios wantah melajen angge sariran imanuse melarapan antuk dualisme ingin punika sadi kebawasan calon narang nenten wenten tios calon narang kekepah bahasaipun dados kalih calon katekeng arang. Calon artinipun mata, arang artinipun lepeng. Berarti calon arang nenten wenten tios wantah melajain mata lepeng keuripan. Dumantene ring sejaroni nanggo sarirani manusia wenten kekalih wenten kedebot katekeng kenawan. Wenten sani kebaosang becik wenten sani kekabaosang nenten becik. Wenten durga wenten siwa nganggo sarirani manusia kontrolernya sendiri adalah imanusia pedidi sapunika mangkin rares napi tetujuan saking calon arang niki patut kauningin sarang sami mang nenten pocol Ratu Dedanen titiang doh-doh rauh meriki medamu-damu tetujuan jagat sayang ngering ragina makadi mangkin ngawenten ang calon arang nenten wenten tios wantah pina ke penyomian jagat pina ke penyudemalan jagat dumadak-dumadik sangkaning ida betara napak siti napak pertiwi ringgalake bekadi mangkin sida dak-dak rahayu santike jagat dike iring-iring sayang sarang sinami niki tetujon calon arang bukan adu kesaktian nenten wenten calon narang bukan ajang kontestasi dan wenten calon narang wantah penunasi can jagat sangkaning energi negatif mangdeside dados positif niki tetujuan calon narang. Nabi Malik sampun to titiang rares calon narang derwedi ring rakino makadi mangkin motak supisan iya diastun calon narang puniki mini utawi ngangen pergina kidek sage maun seken pemargin calon narang derwini napi mawinang kadi punika doaning calon narang sido metaksu yening manut antuk tantra utawi lontar tantra penyalon narangan napi ke punika lontar tantra penyalon narangan substansi saking tantra penyalon narangan wenten 4 subipun pertama wenten mandala kaping kalih wenten yantra nomor 3 wenten mantra nomor 4 wenten mudera napi sadi kebaosang mandala tempat sentris diadakannya calon narang iri-iring jaban pura derwini berarti napi calon narang derwini rakida makadi mangkin betul-betul calon narang sakral betul-betul calon narang penyomian nunasi jang jagat ngenanin punika rares ringgalake makadi mangkin nalar tempat utawi kalangan penyalon narangan derwini sampun jangkep pisan ditiang sampun mewanti-wanti matur ringalit-aliti sani nyangre rakina makadi mangkin kalangan calon narang mangdengan nutin ugar-ugar kalangan calon narang beda
kalangan drama metiosan, kalangan arje premon metiosan, kalangan calon arang mangdenganutin turgaistek utawi seram. Napi punika unsur-unsur sane wenten dari kalangan penyalon arangan. Manut lontar barong suari ngemaosan. Ri kalaning ide betari umo kepastu oleh ide betara siwa. Ri kalaning ide betari umo poleh singsal utawi salah ring ide betara siwa. Kepastu ide betari umo awinang tedun ring mercepada genah idane melingih wantah iri ke ring setre ganda mayu. Iri ke raris duaning tasaken pastu ide betari umo metemakan dados durga. Ri kalaning ide betari durga melingih ke raris ide di beten punyan bingine awinang tingelne medaging jatuh punyan bayingin. Rikalane punika raris masayopan itu ring batan punyan gedang rentenge pinaka ida mekokosokan utawi megagasan wenten gedang renteng pinaka simbol ndarabas sosun toyan susun idane metemakan biu gedang sabo sampun medaging biu gedang sabo mebacen ida utawi ngotor wenten metemakan don buah tibah sampun medaging don tibah metemakan raris galik idane pinaka tebu ratu sampun menjatuh untuk tebu ratu luar biasa sampun nganutin durgaistik niki gumanti raris penyalon arangan rikala mirika regijo ide betari durga tedun nenten wenten tios sanika wastanin setre ganda mayu. Napi nika setre ganda mayu liu para jerone ngeraosang spiritual ngeraosang setre ganda mayu seram menengeraosang ngaji saput poleng. Napi artin setre ganda mayu? Setre ganda mayu nenten wenten tios setre artinipun 9 awinang wenten sasih saitre utawi sasih kesange ganda artinipun miyik pemahayu artinipun pengleburan 9 unsur pengleburan sane wenten ring ange sarire iraga sebagai manusia ane patut kemargiang iraga sareng sinamni saniken pinaka pengleburan 9 sane wenten ring ange sarire nenten wenten tias 9 song sane wenten ring ange sariran di manusia penyingatan kalih koping kalih ireng utawi cungu kalih song cangkem siki song silit siki song prana malih siki 9 unsur nikilah yang patut iraga jaga mangde sidemik iraga nyalanan keuripan niki filsafat hidup saking setre ganda mayu. Bukan berarti bahasa serem setre ganda mayu napi malih nyerem-nyerem mang timpal pang payu makan bukan wenten song peninggalan kalih ane dados cingakin patut cingakin sane nenten patut cingakin sampunang cingakin song koping kalih patut nampi raosane becik-becik sampunang nampi raosane nenten becik mangne nenten iraga dadi manusa salah tampi song cungu kalih patut ngadeg ane miik-miik do ngadeg ane bengu-bengu song cangkem siki wasita nimitante manemu duka ulian raos timpale bisa gedak wasita nimitante manemu mitra ulian raos iraga ngelah timpal ngelah nyamuk wasita nimitante pati kepanguh ulian raos angkiane bisa hilang hati-hatilah mulutmu harimaumu niki song silet laris malesiki pang bisa negaking jet sesana manut linggih yen unangino yen raos yen sing ora ngeraos teu ngeraos yen wenten dasar memang tempat untuk ngeraos iraga mesti ngeraos niki song prano malesiki nah yen sing omahne teu celepino yen sing ane ngelah omahe teu banget mau celep ini patut takak beniraga ngisi buku sio ane ada song di ukudane niki yang disebut dengan setre ganda mayu
ngenani punika laris unsur kedua saking tantra penyalonarangan wenten yantra. Napa nika yantra? Bakti. Duaning mawenten dewa, wenten manusia, wenten buta, wenten jeruan, jaba tengah, jaba sisi. Ring jeruan prayasita, ring jaba tengah durmanggala, ring jaba sisi wantah bayuan. Rikala ning ida betaran napak siti makadi mangkin. Haturang bakti pemeraya situ melarapan antuk pengastawa wong ngamaradium cerak temaru sarwa roga wigena winasaya ya namo swaha sarwa satru winasaya ya namo swaha. Artinya adalah segala hal-hal yang negatif, segala musuh-musuh yang negatif sane wenten dari angga sarira, sane wenten dari damuh-damuh kita kiring sayan mangde kesapuhan.